Martolo taon leleng na dayto nasoge pajubang dohoto dung tamatau dohoto ito siya se masada sidik ka langit dang terlupa na udah hasia nang pedang siya ko ito di dalam bodo maui ngoto neng martapian tergombar bohibi tanggal 20 bulan Desember bulan doa wala misi oli malah-malah roham dua itu sangat dinambut di SMS mi bayi Dina maniman si di kalangit dang terlupa na udah hasia nang pedang siya ko ito di dalam modo maui ngoto neng martapian tergombar bohibi tanggal 20 bulan Desember bulan doa wala misi oli malam roham dua itu sangat dinambut di SMS mi bayi Dina maniman si di kalangit Dina maniman si di kalangit